Vreć. Nema prede, a? A? Evo ako, poštovani prijatelji i ljubitelji sporta, posebno fudbala, dobar dan i dobrodošli ovde u Batulovce na stadion fudbalskog kluba iz Batulovca, koji ove sezone eto bio najbolji, pa smo zbog tog svečanog trenutka i ove ceremonije danas u društvu sa nama. Veliku zahvalnost dugujemo meštanima mesnog zajednice Batulovce, sponzorima, prijateljima kluba, članovima sadašnjih i bivših uprava, vernim navijačima, igračima i svima onima koji vole klub, a to je klub FK Mladost Batulovce. Puno hvala ljudima iz Saveza Vlasotinca, Fudbalskog saveza opštine Vlasotince, medijima i tako dalje. Veliko hvala i predsedniku kluba Nikoli Stefanu i počasnom potpredsedniku Todorović Živojinu. Svi su, a pogotovo fudbaleri, ostavili srce i dušu na terenu i sasvim zasluženo i opravdano zaslužili taj pehar i plasman u ligu više. Pa sada molim predsednika Fudbalskog saveza, gospodina Radovana Stankovića, da dodeli loptu počasnom predsedniku Živojinu Todoroviću. Molim vas jedan aplauz. Veterani, molim vas, izađite na travnati tepih da se pokažete koliko vredite. Kapiten Boban Pešić, pašteta, izađi momak. Broj 1, broj 2, Cekić Nenad. Radi se o revijalnoj utakmici, naravno. Broj 3, Stojanović Jovica. 4, Pešić Zoran. 5, Kostić Zoran. 6, Radojičić Miloš. 7, Pešić Aleksandar. 8, Mitrović Ivan. 9, Cvetković Sreten. 10, Jovanović Marijan. 11, Pešić Saša. 12, Nikolić Dalibor. 18, Jović Mišel. 10, Jović Miodrag.
trener Stojković Novica i pomoćni trener Ilić Miroslav. I Stojiljković Goran, i on je tu. Sad ovako, molimo igrače Fudbalskog kluba Mladost iz Batolovca koji su zaslužili ono o čemu smo pričali, zbog njih smo svi danas ovde. Broj 1, Saša Stanković. Broj 2, Nikola Stojanović. Broj 3, Nikola Tasić. 4, Aleksandar Živković. 5, Miloš Mitić. 6, Stefan Nikolić. 7, Nikola Mitkov. 8, kapiten Stefan Anđelković. 9, Jovan Aleksić. 10, Đorđe Stojanović. 11, Gradimir Đokić. 12, Milan Mitić. 13, Milan Ranđelović. 14, Aleksandar Milošević. 15, Nikola Milosavljević. 16, Veljko Jović. 17, Milan Jović. 18, Nikola Stojković. 19, Mihajlo Janković. 20, Stefan Janković i 21, Mitrović Filip. Trener ekipe Miodrag Todorović i sekretar Pešić Branislav. Da bi utakmica po protokolu, iako je revijalnog tipa, mogla da se odigra, naravno nedostaju sudije. Ovde su glavni sudija Goran Đokić, zaista lepo prezime, izvolite, aplauz za sudiju. Pomoćnici Nikola Stojiljković i Milena Ristić. Imamo li tog aplauza ili ne? Bravo. Veliko hvala i svaka čast ljudima iz Fudbalskog saveza Jablaničkog okruga koji su danas prisutni. Ja ću ovako krenuti redom da se neko ne naljuti. Među nama danas u Batolovcu prisutan predsednik Fudbalskog saveza Jablaničkog okruga gospodin Saša Starčević, generalni sekretar Dušan Petković, komesar za takmičenje MPFL Miroslav Marjanović, komesar za delegiranje sudija Milenković Aleksandar i predsednik GFS Leskovac Mihajlo Marković. Pred početak ove utakmice ja ću samo zamoliti predsednika Fudbalskog saveza Jablaničkog okruga gospodina Sašu Starčevića, malo odugovlačimo da kolega sa kamerom stigne, da dodeli zasluženo pehar prvoplasiranoj najboljoj ekipi Jablaničkog okruga, a to će, nagradu će primiti predsednik kluba Nikolić Stefan, a nagradu dodeliti, kao što sam rekao, predsednik Fudbalskog saveza Jablaničkog okruga Saša Starčević.
Voleja bi, ali nikako. Sada ćemo drugi gol, onaj kopće, dopće, nego. A oni ga se bavi. Ne gol, samo na centar lopta. Ajmo, Babi! Opasan gol.